Početak prošloga vijeka Crna Gora je kao najmanja od tri tada nezavisne države slovenskih naroda dočekala ovjenčana slavom kao pobjednica iz Veljega i dva Balkanska rata. Njen je gospodar 1910. godine proglašen za kralja, zemlja za kraljevinu. Crnogorska pravoslavna crkva bila je samostalna, priznata od cijele pravoslavne vaseljane. Nakon što je zemlja izašla iz drugog Balkanskog rata, silom prilika ulazi u ratnu avanturu na strani sila Antante u Prvom svjetskom ratu. Početkom 1916. godine zemlja je kapitulirala pred tadašnjom velesilom Austro-Ugarskom, a kralj i vlada su izbjegli u Francusku. Krajem rata crnogorski saveznici su se saglasili o okupaciji Crne Gore i prisjedinjanju Srbiji. Stoga je spriječen povratak kralja Nikole na tron. U Podgorici je organizovana nelegalna Podgorička skupština koja je detronizovala dinastiju Petrovića i anektirala Crnu Goru Srbiji. Sudbinu zemlje i dinastije dijeli i Crnogorska pravoslavna crkva. 1919. godine pod velikim pritiskom Sveti sinod Crnogorske pravoslavne crkve nelegitimno je odlučio da anektira Crnogorsku pravoslavnu crkvu Srpskoj. Odluku je potvrdio regent Aleksandar aktom od 17. jula 1920. godine. Između dva rata malobrojno crnogorsko svještenstvo je razgnato, a nekoliko svještenika su učestvovali u Božićem ustanku protiv srpske okupacije 1919. godine. Tada se jedan dio svještenstva iselio na američki kontinent, a drugi dio je prihvatio da služi u srpskoj crkvi. U septembru 1925. godine, u prisustvu kralja Aleksandra, svještenstvo Srpske crkve osvještalo je kapelu Karađorđevića sagrađenu na porušenoj Njegoševoj kapeli kao simbol okupacije Crne Gore i premoći velikosrpske politike nad crnogorskom idejom. Tokom Drugog svjetskog rata, mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori, Joanikije Lipovac, podvrgao je cijelu crkvu okupatoru, pa je tako u maju 1941. godine, prilikom posjeta italijanskog kralja Vittorija Emanuela sa svještenstvom i monaštvom u čast okupacije zemlje, okupatorskom kralju služio svetu arhijerejsku liturgiju. Većina svještenika Srpske crkve u Crnoj Gori podržavala je velikosrpski četnički pokret i aktivno učestvovala u toj organizaciji koja se oružjem borila protiv crnogorskih nacionalnih i državnih interesa. Stoga je, na kraju rata, zajedno sa njemačkom i četničkom vojskom, većina njih odstupila ka Austriji i postradala. U poslijeratnom dobu Srpska crkva u Crnoj Gori bila je oslonjena na jednog vladiku i nekoliko monaha i svještenika. 70. godina prošlog vijeka ta crkva predvodila je pokret čiji je centar bio u Beogradu, koji se zalagao da se na Lovćenu ne gradi mauzolej Njegošu, već da se sačuva kapela Karađorđevića koja je bila simbol okupacije iz 1918. godine. Srpska pravoslavna crkva je 1989. godine bjelodano podržala svrgavanje crnogorske vlasti uličnim putem i drugu neformalnu aneksiju Crne Gore Srbiji. Naredne godine za mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori izabran je Amfilohije Radović. Predvođena njime, cetinska filijala Beogradske patrijaršije postaje vojno-politička ispostava beogradskih centara moći u zemlji. Duboko je umješana u razaranje crnogorskog nacionalnog i državnog bića. Snažnom i sveobuhvatnom djelatnošću usmjerenom na razaranje osobene crnogorske kulturne baštine i neprimjerenom graditeljskom nasljeđu u kulturnom podneblju Mediterana izvršili su kulturocid, čije će razmjere u budućnosti utvrđivati istoričari. Tako su stvorili materijalne pretpostavke u sferi arhitekture za ponovno tumačenje crnogorske istorije na način koji je prikladan velikosrpskom poimanju crnogorskog prostora. Prva prilika za obnovu Crnogorske pravoslavne crkve nakon 1918. godine se ukazala tek početkom 90. godina minulog vijeka.
27. decembra 1990. godine na Cetinju je osnovan Odbor za obnovu Crnogorske pravoslavne crkve, koji je narednog dana proširen sa još nekoliko članova. Zvanično je registrovan u Ministarstvu pravde 27. marta 1991. godine. Nalaganje prvog badnjaka 6. januara 1991. godine u organizaciji odbora policija je pokušala da spriječi čak i oklopnim vozilima, ali su im se građani oduprli. Ovo je bio poziv na uzbunu za Srpsku crkvu, koja je na Petrov dan 12. jula, također 1991. godine, ispred Cetinskog manastira izazvala nerede tako što je podstakla članove Narodne stranke da oružjem nasrnu na cetinske mladiće, od kojih su tom prilikom ranjena njih dvojica. Proslavi Badnje večeri 1992. godine ispred manastira je prisustvovao Željko Ražnatović Arkan, komandant Srpske nacionalističke garde sa naoružanom pratnjom. Iste godine učenici Cetinske bogoslovije su na Cetinju oskrnavili spomenik poginulim u narodno-oslobodilačkoj borbi. Taj čin je izazvao javni protest Cetinjana, koji nije bio jedini. U međuvremenu Odbor za obnovu autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve stupio je u kontakt sa svještenom monahom u Američkoj pravoslavnoj crkvi, gospodinom Antonijem Abramovićem. Tim povodom sekretar odbora je u Njujorku sa njime dogovorio njegov povratak u zemlju i intronizaciju za duhovnog poglavara na Lučin dan 1993. godine. Ispred dvora donijeli odluku da za svog duhovnog poglavara biraju mitronosnog arhimandrita i vikarnog episkopa Edmontona u Američkoj pravoslavnoj crkvi, njegovo preosveštenstvo gospodina Antonija Abramovića. Crnogorci, da li se odluka usvaja? Srpska crkva je bila zatečena ovim događajem, ali su domaći i beogradski mediji tada poveli bespoštednu i uvredljivu kampanju protiv danas blaženo počivšeg vladike Antonija. Ovaj događaj bio je prekretnica u obnovi Crnogorske pravoslavne crkve, jer ju je nanovo utemeljio. I od tog datuma ona počinje da živi i uzrasta u mjeri njenih potreba i obaveza, preuzimajući duhovne kompetencije na cijeloj teritoriji i u svom narodu crnogorskom. Ali nenadno, 19. novembra 1996. godine predstavio se gospodu vladika Antonije. Nakon vladičine smrti, za nasljednika trona Svetog Petra Cetinskoga naznačen je sveštenik Mihajlo Dedejić. On je 15. marta 1998. godine u crkvi Svete Paraskeve u Sofiji hirotonisan u čin episkopa. Hirotoniju je izvršila Bugarska pravoslavna crkva, koju je predvodio patrijarh Pimen sa 4 episkopa i 3 mitropolita. Ubrzo nakon hirotonije počeo je proces povraćaja mjesnih crkava pod duhovne kompetencije Crnogorske pravoslavne crkve. Počinje i snažna međunarodna aktivnost Crnogorske pravoslavne crkve usmjerena na upoznavanje međunarodne javnosti i susjednih naroda sa crnogorskim crkvenim problemom. Tim povodom, njegova svetost, gospodin Mihajlo, putovao je u mnoge zemlje kako bi objasnio položaj Crne Gore zbog agresije Srpske pravoslavne crkve. Poglavar Crnogorske crkve, gospodin Mihajlo, uvažena je ličnost kod vjernika Crnogorske pravoslavne crkve i uživa visoko poštovanje u Crnoj Gori i van nje. Sredinom 90. godina prošlog vijeka u zemlji počinje vraćanje mjesnih crkava pod kompetencije Crnogorske pravoslavne crkve.
početkom ovoga vijeka u zemlji počinje izgradnja crkvenih objekata u vlasništvu Crnogorske crkve koje su joj donirali njeni dobrotvori. Odmah nakon obnove Crnogorske pravoslavne crkve počinju da joj pristupaju svještenici, svještenomonasi i episkopi. A ona je hirotonisala jednog episkopa, 5 svještenika, jednog đakona i jednog jeromonaha. Danas Crnogorska pravoslavna crkva u zemlji i van nje ima jednog mitropolita, 2 episkopa, 12 svještenika, jednog jeromonaha i jednog đakona. Oni su zaloga njene budućnosti i živi dokaz da je Crnogorska pravoslavna crkva, kao i sve hrišćanske crkve, nastala voljom nebesa i njenih vjernika.